Jadi angka telu laleng na wedding tatamba mencepula na itepei nania wedding marepe atai laur dewatana. Napa guru kita wacata makadai narekomelo ki repe si dewata sewata pongallahu ta'ala majapun na pego iye telue pasalo. Nasaba agam itu biasa na ijama se dia adorakang nasaba iya tu watue masui lesang itepe foleri tubu alusu gangkana iya tubu kasarata angkai simata pegau ise di adorakang lo ripuang Allahu ta'ala puas sewata mustahil se dia ata pegau se dia adorakang nareko angkamui paringaranna lauri dewata sewana narimakona naro na parentangan ki to cata makadai upan na melo ki marepe melo ki talawa mak bokori wi iya ro adorakange angka ki simata pak kede iya telui mamulang ina sang to cata ya naritu angka ki pamegai wi aleta emita atau malasa yang keling saji seleta maredde kuraseha malasa ke rumah sakit jokai joka ki mita tujuan naga wedding ammani iya ro tappeta paringarata le sipe mamak di bola rilan tubu alusuta itana to malasa makara kiwi iwenni man ya haru namuata joka angkamuri wanni uruntu lari iya soy angkani lewu angkani denu lekedo itempu fanandre ipakedo fanakedo maring kalinga mi bawang farlutonga tu fala ifake guna iya awatangangnya nasiba madece nasaba upan na waddui nale awatangan na fong Allah ta'ala yang keran na tubuta majapuna dena gaga gunata di atai lesu ki mapikiri narimakona naro narekomelo ki repesi widewata sewata pamegai mita atau malasa nasaba iya tu nawereki je pongallahu ta'ala matata docilita timutta afaulengata joka iya mitu matu naripanadingi wi nyamenna nari penadingi temaka tanrena angke na nareko makuran yare ganala ni pong Allah ta'ala nalai pak kita ta pong Allah ta'ala napa itu sesale wi benenge kasih riolu pakai guna mataku nasi bamadeceng wat di motor ang kapalan napa kita nalai papi nyaman pareng kelingat tak pong Allah ta'ala napa ni mumpu sesekali benengi riolo paki mareng kelinga madeceng makukui mataru ni igorai pa yabu pa gorai kinape ang kalinga ko yang kalinga to pale mabiasa lengi padangi leton ang kalinga nala ni awatangan lauta awatanga joka akan aja tapong Allah ta'ala napa ni panading makrawi bening ya dulu pake joka makasing upake joka rimasigi wedding jaje engkapalan nalolong ngajeku weddi jaje engkapalan nalolong tubuh kasaraku nayake waktuku biasa mawatang iya mitulu jama ti joka ron rumah salai macawe boleh fulari masigi nayake uliwangi masigi narimakona naro pelajaran yang pertama ialah pamegai mita atau malasa. Yang kedua, sengit panritata rekomelo ki tatamber tepetak mencepulane tau tari pong Allah ta'ala angka ki simata pamegai mita atau mate harga mengerang matenge ya to matenge pak tama kalau pun agurunna masa magai musti mati mana ki kullu nafsin zaikatul maut tungke makinya wai
musti nalolo ngariasang amating malolo togi macua togi tomadisi togi tomalasa togi musti mate narima ko naru nari ko yita to mate makero mate matoki baja iya ya secemme yano baja sanga dia to si cemme iya asoy kuburu iyano lemma iyano baja sanga dia to si lemma iya soy iya sempajang iyano baja sanga dia to si sempajang gangkan na talawa iya ro ameloreng untuk pegau anu masalah talawa nasama kay yung ngaray makadaaga melo itiwi mangulo na rikotan niya boko tamawari amala madeceng magia solo-solo itu buka syarat tapi go urusan lino lelungi waramparang halala halulu ya lamala nasaba ya semopi aleta tu sangadi ya semopi aleta tu baja dan ini coba menjadi salah satu jalan cara bagaimana kita khusyuk dalam sembahyang ya kana lima Allahu akbar sebelum ya kata kabiri angkari matoka langati makada iya na sampaya pacapurku namun ide ipahang beton aku orang ibaca mati we matai teti we matai maga nasaba ang kaki merasa inilah salat terakhir saya hidup di muka bumi ini yang terakhir ya hari itu ang kaki si bawa si mata joka si pak bin rubin rutosalewe tomadecing nasaba si tongat-tongan na iya tulingkung ata ang katoy mapanasa risese ta idi rupa tawe si gampalo ki farinunge sala cedde matu yala tokki rifolisi mage naruntuki sionrotto farinunge angka kisi mata berjamaah dengan orang-orang yang soleh warka'u ma'ar raki'in nasapong Allah ta'ala dan rukulah bersama orang-orang yang ruku si bawa ki pas sempajang insyaallah manti pas sempajang ki matu main musti tunera ki tama waktu sempajang joki masigi si bawa ki to makasing bicara na musti na pak guru ki bicara madece no sama ge mawarra meman ni paling krim mereka maja nama ko naro angka talon nangi lala na pak guru ki pandai tata sare kwambang ang kasima tawaddingi pakede na angkai koritu tapeta temmalere na ang kasimata suku resese na pong Allah Ta'ala mancaji ki atamarepe atariudani wirusuruga na pong Allah Ta'ala baligo anni walau ayah wabillahi taufiq was sa'adah summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.